Halo rekan-rekan Putro Ijo. Kalinya kan rekap turnamen di Blang Pulo ya guys ya. Rekap turnamen pengalaman kamu Pelayang Poh 2 di Blang Pulo bosku bah. Nyambannya sekedar hiburan semata, jadi urung ron kalian laju nyamban bedil hadap gahaba kalinya. Yang tua subscribe channel Putro Ijo rekan-rekan bah. Tinggal skurung plus skurur bete menuju 1 juta subscriber. Hana dari becutu seganya. Oh kira-kira nonton juga.
you rekan-rekan. Jadi jangan lupa subscribe channel Dr. Rejo rekan-rekan ya. Thank you.